Tibor kaham joto baya brok no hingke tin thai thai kok salnai chang belai nangmani kong salai ini fungjara o kaisa news nungmani Times of India a news nungmani chi Tripura o more than 800 student of HIV HIV infected agate 47 dead cases angja haina hai alas survey report health and family affairs department nungmani aro chini je infected boro rok chini Dholai district Dholai Tripura o third position o tongo Dholai Tripura jehetu ani district ba ma samani kok amo third position tongo aro 465 person infected engjak nge am belai no wana mas belai no kirema chingsa nge amne reason jeng tamo hingi saimang kangkai saima mani kangkai amgai am drug abuse ni bagai je syringe use klaima bagai se as HIV amo spreading ai tong kangkai ang ngakai abelai nangmane kokai sana musung abong kha jeng tabuk jeng jara okra ro kaina bona thanga ngai chini je basabuti rong no jeng haburi bai chalani je HIV test of lain belai no am dor karang ai tong kha te je hikla sikli tong nai am norok bo if relationship thana sakang khorok sabe khorok janai jeng amo test lain belai no dor karang tong kha amo cho jeng saga nai to tong saimia samne bisingo tam kare haya da ambagai jeng am test khai belai no hamnai amna prevention is better than cure hinjago angkai ambagai angnong jotono koinai amon kita follow khaidi angkai kaham karnge tong bai di health is a wealth hai diba